لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سطن وهد لوانا كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامندي خواي قوري وهي وادان ايوي آزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بەڵێ خۆشەویستان، کاتێک کەوا خوای گەورە لە ئاەتی پێشتر وەصفی خۆی کرد لە ئاەتی کورسی کەوە ئەعظەم ئاەتین فی القورئان وەکو باسمان کرد بەو هەموو وەصفە جوان و ڕێک و پێک و کەمالە کەوا هەموو کەسێکی خاوەن عەقڵ خاوەن ئینصاف اعتراف بەوەی دەکا کەوا هەر ئەو زاتە شایانی پەرستنی هەیە، هەر ئەو زاتەیە شایانی ئەوەیە کەوا بەرنامە و مەنهەجی لێ وەرگیرێ و بە دینی خۆتی بزانی و پەیڕەوی بکەی لە دنیا و تاوەکو شادمان بی لە دنیا و قیامەت. ئیتر بەڵام لەگەڵ ئەوەش خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە لە دنیادا ئینسانەکان و ئەجندەی وا خەلق کردێکەوە اختیاریانی پێبەخشیە. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عقلي ببخشينا پیغمبري لو روان كردين عليه الصلاة والسلام آيات شرعي وآيات كونيشي ببخشينا يتر هر كسك بيوي إيمان ديني هر كسك بيوي كفر دكا بمشيئتي خوي بلام دار الجزاء كمان لبيشكوا روج قيامته يتر إيمان داران پاداشيان ددريتو كسانيشي بباورش سزا ددرين. يتر بالنسبة الدنيا لا إكراه في الدين. هیچ ئیکراه و ئیجبارکردنێک لە دیندا نییە، هیچ ئیکراه و ئیجبارکردنێک لە دیندا نییە. جەزانیان طبعا دەڵێن ئەوە جملەیەکی خەبەریە، جملەیەکی خەبەریە بە معنای نەفی دێ یان بە معنای نەهی دێ، کەواتە لا ئیکراه فی الدین ئەگەر بە معنای نەهی بی واتە هیچ ئیکراهێک لە دین نییە، واتە ئەنگۆشت نەهیە لە بۆ کاربەدەستانی مسلمان کە نابی کەسێک ئیجبار بکەن لەسەر مسلمان بوون. هەندێک دەڵێن بە معنای نەفیە لا ئیکراه فی الدین، هەر لە ئەسڵەوە خوای گەورە ئینسانی وا خەڵق کردیە کەوا ئیجبار ناکرێ لەسەر دین، ئیجبار ناکرێ لەسەر دین، کەواتە خوای گەورە وای خەڵق کرد کەوا ئیجبار ناکرێ لەسەر دین، بەڵکو هەموو ئینسانێک مخەیەرە چ دینێک قبول دەکا. لا ئیکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغی، قد تبين الرشد من الغی. لۆیە کەسێک ئیجبار ناکرێ لەسەر دین لەبەر ئەوەی هیدایەت و گومڕایی لێک جیا کراینەوە و لێک ئاشکرا بووینەوە هەردووچیان وازحن. ئیتر ئەوەی خاوەن عەقڵ بی بەخۆی ڕوشد هەڵدەبژێری و هیدایەت هەڵدەبژێری. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ئیتر هەر کەسێک کوفر بە تاغوت بکا کەوا لە غەیری خوا دەپەرسترێن، ئیمان بە ذاتی ئەڵڵا بینی سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. واتا بو گرێیەی کەوا وثقایە، عروە واتە گرێ، ئەو گرێی کەوا جێگای متمانە و سیقەیە دەستی پێوە گرتێ و ناکەوی ئەو کەسە لا انفصام لها، پچرانی لە بۆ نییە. والله سميع عليم. هەر ئەڵڵایە بیسەرە، هەر ئەڵڵایە ئاگادارە بە هەموو شتێک. ئەوە بە کورتیمانە ئاەتەکە. بەڵێ خۆشەویستان، یەکەم جار کاتێکەوە دەڵێ خوای گەورە دەفەرمی لا ئیکراه فی الدین، دین بە مانای چ دێ؟ دین زۆر تعریفی کرایە، بەڵام یەک لەو تعریفانەی کەوا زۆر جوانە هو اعتقاد قداسة ذات، واتە کەسێک بڕوای وابی کەوا زاتێک مقدس و پیرۆزە، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلا وحبا. ئیتر اعتقادی وایە باوەڕ وایە کەوا زاتێک مقدس و پیرۆزە، مجموعەیەک لە سلوک و هەڵسوکەوت ئەنجام دەدا وەکو ملکەچیەک لە بۆ ئەو زاتەی کە پێی پیرۆزە، ذلا وحبا، بە زەلیلی نیشاندان لە بۆ ئەو زاتە، بە خۆشەویستی ئەنجامدان لە بۆ ئەو زاتە، ڕەغبەتەن وەڕەهبە، مەبەستیشی لەو
سلوكيات ولو عبادتك لبو ذاتي أنزام دا رغبة في ثوابه رهبة من عقابه كواتا برغبته ديكا لبر رغبتي لباداشتي أو ذاته باداش والبقريته رهبتي شيء ده ترسيل السزاي أو ذاته يتر أو تعريف يشي زوانة براستي لبو معناي ديني حق وديني باطل أو تعريف يشي زوانة يتر مسلمانان وكو ديني إسلام كاتك معناي الدين بمعناي ديني إسلام ده لا إكراه في الدين كبألف لام لرهاتي بمعنى دين إسلام ده بروي كاتك بمعرفات أو دينك ومعلومة لا إخوة يقول إن الدين عند الله الإسلام بلام غير أوش خوا يقول ناوي ديني لنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منك غير إسلام خوا يقول لدين باطل كان عيني بديننا يبرد لو يدلين أو التعريف يتش شامل لبوهمو دينك لو اعتقاد بيرو باورت بكوازاتك مقدسة أو سلوكياتك وأنزامي دي لبو أو ذاتي بزليلي وبو بريخوشويستي ما بس تيشد بدسيناني باداش تلالان أو ذاتو وهروها خود بباريزي لسزاو عقوبي أو ذاته يتر مسلمانان طبعا دينيا لبو خوايا سبحانه وتعالى ذاتي الله يعني مقدسة سبحانه وتعالى مجموعة سلوكياتك أنزام ددن كخوا فرماني بيكر ديال بو كوبنداتي ومالكذبون بو بري زليلي وبو بري خوشويستي وهروات ساويان لباداشتي ذاتي الله وتترسين لسزاداني الله سبحانه وتعالى بلام غيري مسلمانانيش هر كسو اعتقاد ديني هي بو تعريفي زي قايدي بتو لبو غيري الله يتروكو تعريفي ديني حقيقي دين إسلام وهو الاستسلام له بالتوحيد أو كوا وكو دين إسلام وتتسليمون لبذاتي الله بالتوحيد بتاكو تنيا كوا بذاتي بتاكو تنيا ديناس كوا شان فلسطيني هي والانقياد له بالطاعة بالكذبون لبو خواي قولة بطاعة كردني والبراءة من الشرك وأهله وهل تبرى كردن للشرك لأهل الشرك أو وكو دين إتلا إكراه في الدين هیچ إكراه و إجبار كردنيك نية لدين وكو قوتمان بودو ماناي كوالا سرتا دا باس ما كرد كوا هندق لزانان دفرمو هر بمعنى نفي دي كواتا أصلا خواهي قول كإنساني خلق كردية بوشيو كاختيار دايتي داستي أصل ولا إنسان دا كوا إجبار ناكري لسر دين لو فرضنا كسي تشبه كسي إجبار بكاتن أو ظاهري أو كسي شتك أنزام دا كوا أو كسي لسري مصلات كردية بلام بباطين بهيج شيء كسيق ناتواني ديني لسر فرض بكاك أصل وأخواي قول إنسان وآخر كده لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين وهو معناه وكو خبرك أخواي قول بمان دا كوا نفي أو إذا كاتو إجبار كردن لدينها بفعلي شوية وهروها نهيشة كوا ناكري كسيق إجبار بكن لسر أو كوا بيكن إيمان دار أو ديني كوا ديني خوا ديني إسلام لبرق وثمان الدين لذا بمعرفة هاتية بمعنى يتسدي بمعنى أويدي كوا ديني خوا إن الدين عند الله الإسلام أو دينش ناكري إجبار بكري لسر خلشي ناكري هيج كسك بزوري بكريتا مسلمان ناكري هيج كسك بزوري بكريتا مسلمان كوا تنهيشة لبو كار بدستاني مسلمان كوا إجباري هيج كسك نكن لسر أوي كوا مسلمان بن زاوكو لمحاسن التأويل قاسمي كتفسيرك طبعا كلباس أواتد فنمي علم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين لذا بدأ براسي دوش تيكال يقدكره زور زاران دبيستين كوا وكأنما إسلام هاتية بزوري خلشي دكاتا مسلمان إسلام هاتية بزوري خلشي بكاتا مسلمان بدليل وجدنا انها فرمو جهاد هي او دوشتنها بتيكال يك بكري براستي كس ناكريتا مسلمان بزوري كس ناكريتا مسلمان بزوري زوكو دلتن دلي با لو اتد زاندري كوا مسألة جهاد شتيكا مسألة اجبار كردني خلشي لسر دين شتيشي ديكا او جهاد وكو دلتن لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر أو جهادك كخوا تشريعي كده الإسلام ده كبهيج كسيج إبطال نابي وبطال نابي توا نبوي كوا فلانة دولة ولا حكمكي عادلة نفلانة دولة ظلم دكاتر نخد حكم جهاد حكم تايبته جهاد لبو هندي نهاتيا لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين جهاد نهات لبو كوا خلشي إكراه بكا وإجبار بكا لو كوا
بين سد ديني خواي قولوا زور بابن مسلمان اللي بوتاتيا ولكن لحماية الدعوة إلى الدين جهاد دەکرێتە وەکو داوای ئیسلامی پارێزراوبی هیچ کەسێک نەتوانی کۆسپ لە پێش داوای ئیسلام دابنێ والإذعان لسلطانه وحكمه العدل جهاد هاتیە وەکو خەڵکی ملکەت بکە لە بۆ سوڵتانی ئەو داوە و یاخۆ لە بۆ سوڵتانی حکمی خوا سبحانه وتعالى لە بۆ عەدالەتی ئەو حکمە و پارێزگاریکردن لە عەدالەتی حکمێ کەواتە خۆشەویستان لێرە دوو قەزیەی ئینسان تێکەڵی یەک چی نەکە بەڵێ ئیسلام هاتیە لۆی کەوا حکم بکە بەڕاستی دینی خوا شایانی ئەوەی کەوا حکم بکە وەکو لە ئاتکە پێشترێ کە خوای گەورە لە ئاتل کورسی باسی ذاتی خۆی کرد ئەو زاتەی کەوا ئەوە صفاتیتی و ئەو ئەسمائیتی هەر ئەو شایانی پەرستنیە لەناو ملکێکەوە ملکی ئەڵڵایە لەه ما فی السەماوات وما فی الأرض لەسەر بەندەکان کەوا بەندەی خوان پێویستە حکمی خوا جێبەجێ بکرێت کەواتە ئیسلام هاتیە بەڵێ داوا دەکا حکمی خوا لەسەر هەموو سەڕووی زەوی جێبەجێ بکرێت یعنی ئەوەشمان پێ غەریب نەبی تەماشاکە حکمێکی دەستکردی بەشەر حکمێکی دەستکردی بەشەر بە هەموو توانای خۆی کە کەسانێک هەولی لۆدەن لەوەی کەوا بیسەپێنن لەسەر هەموو سەڕووی زەوی لەبەرەوەی پێیان چاکە مع العلم وەکو مسلمان وەکو واقع و وەکو منطقیش ئەگەر فکری لێ بکەینەوە حکمی خوا لە بۆ هەموو بەشەریەت ئینصافترین حکمە ئینصافترین حکمە و عەدالەتترین حکمە لەبەرەوەی حکمی هەر بەشەرێک دەستوری هەر بەشەرێک کە دایدەنێ حتمەن بۆ عەقڵێتەدا دێن لە خزمەتی خۆی و کۆمەڵە کەسانێک بی بەڵام ئەو حکمەی خوا سبحانه وتعالى کە ئەڵڵا داینایە ئەو ئەڵڵای سبحانه وتعالى لەم یەلید وەلەم یولد نەسەبی لەگەڵ هیچ کەسێک نییە و تاوەک لە بۆ مەسلحەتی وان دایبنێ لە بۆ هەموو بەشەریەت داینایە وەکو یەکتری قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله كواتا خواهي قرد فرمي بأهل كتاب بلي ورن همومان لسر يك كلمة عادل كوبي بينا وكوا هر همومان بس خوا بپارستين كز نبي تخواي كسيديكا كز نبي تخواي كسيديكا لبر حكم دانان أوا شاني الله سبحانه وتعالى دستور دانان شاني الله يتر بيويستا بندكاج ملكت بن براي يكتريبن لجير ساي حكمي الله بلام لباش وكوا إسلام حاكمة خەڵکی ئیجبار دەکات لەسەر بکتە مسلمان نەخێر بە هیچ شێوەیەک خەڵکی ئیجبار ناکە بەڵکو پاشەوەیکەوە ئیسلام حاکمە ئیتر هەر کەسێک کافر دەمێنێتەوە با کافر بمێنێتەوە بەڵام بە شەرتێک نابی کافری محارب بی و محاربەی دینی خوای بکە لە خۆی کافرە بە هەر کافر بی قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار تمتع بكفرك خۆت بکە لە دنیادا و بەڵام بزانێکەوە لە ئاگری بابنین لە قیامەتدا ئەتوو کەسێکی کەوا دەبی بابنین ئەهلی جەهەنەم فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حق لەلایەن پەروەردگارتانە بەڵام ئەوەی دەیەوێت ئیمان دەین با ئیمان بینی ئەوەی دەیەوێت کوفر بکە با کوفر بکە و بزان مەسیر لە قیامەتێ بەو شێوەیە بەڵام ئیجبارکردنی خەڵکی لەسەر دین وارد نییە نە لە قورئان نە لە سونە و نە لە سیرەی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم کەواتە دیارە وەکو لە سیرەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کاتێکەوە جەیشی دەنار وەکو معلومە کەوا مخەیەری دەکردن لە بین ئەوەی کەوا کاتێکەوە جەیش دەنار لە بۆ جێگایەک یان ئەوە تاوانە مسلمان دەبن ئیتر حکمی ئیسلام بە ڕەزامەندی خۆیان وەردەگرن و لەوێن دەرێ ئیسلام حاکمە یان ئەوە تا شەڕ دەکەن قبولیان نییە حکمەکەشیان قبول نییە یان ئەوە تا جزیەی دەدەن کاتە حکومەکەیان قبولە بەڵام شەڕ ناکەن و ڕازیشن بە حکمی ئیسلام بەڵام بەخۆیان مسلمان نابن جزیەی دەدەن ئیتر ئەوە دیارە هەندێک لە عولەما دەڵێن ئەوە بەس لە بۆ ئەهلی کتاب بەڵام ڕەئی زۆربەی عولەما و با بڵێن زۆربەی مفسرین ئەوەیە کەوا ئیستنادن لەسەر چەندین حەدیثی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کەوا لە بۆ ئەهلی کتاب لە بۆ مەجووس لە بۆ مشریکین بەگشتی هەموو ئەوانە کاتێکەوە ئیسلام دەسەڵاتی بوو مخەیەر دەکرێن لە بینی ئەو سێشتە و زیاتر نییە ئەگەر شەڕ دەکەن طبعاً حتماً بەرامبەر بە شەڕ دەکرێتەوە ئەگەر مسلمان دەبن ئەوە باوەشیان لێ دەکرێتەوە ئەگەر مسلمانیش نابن و شەڕیش ناکەن ئەوە دەبی ڕازی بن بە حکمی ئیسلام و جزیە بدەن کەواتە بەڕاستی ئەوە حەقایقەکە کەوا لە هەموو تاریخی ئیسلام هیچ کەسێک بە زۆری نەکرایتە مسلمان مەگەر کەسێک کەوا لە خارجی دائیرەی با بڵێن سونە و سیرەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سیرەی خولەفای ڕاشیدین لە دوای ئەوە ئیسلام مەسئول نییە لە تەسەڕوفی خاتئی هەندێک لە مسلمانان ئیتر وەکو دین وەکو منهج
هیچ کەسێک ئیجبار ناکرێت لەسەرکەوە مسلمان بی بەڵام ئیسلام حەقی خۆیتی وەکو دینی خوا کە خالیق و مالیک و مدەبیری ئەو کەونێ حکمی خوا لەسەر ڕووی زەوی بەرپا بکرێ بەڵام لەگەڵ ئەوەش هیچ کەسێک ئیجبار ناکرێت لەسەر دین لا ئیکراها فی الدین لەبەرەوەی قەد تەبەیەنە الرشد من الغی لەبەرەوەی بەهاتنی قورئانی پیرۆز بەهاتنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە سونە و سیرەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هدایەت و گومڕایی لێک جیابوونەوە ڕشد بە مانای حسن و تەسەڕف واتە هەموو شتێک لە جێگای خۆی بی غەی بە معنای ئەوەی کە با بڵێن سوئی تەسەڕف بکەیت ئیتر ئەوان هەمووی لێک جیابووینەوە لێ هەر کەسێک خاوەن عەقڵ بی و ئینسافی هەبی ڕشد و هیدایەت هەڵدەبژێری پشت لە کوفر و لە گومڕایی دەکا هیچ کەسێک ئیجبار ناکرێت دیارە ئاەتەکە شتی تری تێدامە بە پشتوانی خوای گەورە لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون